Tentara wanita Israel murka besar dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait kebijakan perang melawan Hamas. Lantas, tentara wanita Israel itu menyerang Netanyahu dengan mengecam agar perang dihentikan. אני פה כבר 107 ימים, כי האנשים שהיו אמורים להחזיר אותי הביתה הפקירו אותי וממשיכים להפקיר אותי עד היום. Dikutip dari Tribunnews.com, Brigadir Al-Qassam mengunggah video tentara wanita Israel yang menyerang Netanyahu. Video itu dirilis pada Jumat 26 Januari 2024 yang memperlihatkan 3 wanita Israel yang disandra selama 107 hari. Adapun kedua tentara Israel yakni Daniela Gilboa dan Karina Arif. Mereka merupakan tentara wanita Israel yang baru berusia 19 tahun. Sementara satu wanita lainnya yakni Doron Steinbrecher, berusia 30 tahun yang mengaku sebagai penduduk komunitas Israel di dekat perbatasan Gaza. Mereka mengutuk Netanyahu dan pemerintahannya yang telah mengabaikan masalah pembebasan mereka. Ketiganya menuntut pembebasan dan meminta keluarganya hingga kerabat melakukan protes besar-besaran ke pemerintah Israel. Tentara Israel itu pun mengaku IDF telah membunuh rekan-rekannya. הפקרתם אותנו, נטשתם אותנו, אנחנו רוצות הביתה עכשיו. Demikian informasi terkini Syedara Lun. Saksikan terus berita lainnya di kanal YouTube Serambi News, website dan Facebook serambinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.